Tiho, makni se. Može samo trenutak vas molim, Štovani prijatelji tenisa, prilika je da se zahvalim Duki i njenoj obitelji, svima učesnicima ovoga turnira. I ovo je možda najbolji pokazatelj i način da uspomena na Hrvoja živi u svima nama. Vjerujem, duboko sam uvjeren da će ovaj turnir, ovo je treći turnir, da će on postati tradicionalan, jer ovakvi turniri su najbolji način da se nekoga ne zaboravi. Molim sada Editu da proglasi pobjednike, zapravo prvo za 4. mjesto, a Duka će u ime obitelji Pracni podijeliti pehare. Hvala vam još jednom svima vama i evo, vidimo se na godinu, ako ne prije, jel? Hvala. 4. mjesto Srestra. Marija Kraljev, Sjedite na sestra. Pa ćemo se ljubiti. Ma ja ću. Ne moraš mi tići. Medalju da ti stavim. Ja ću tebi dodavati, a ti... Evo, ti mi sad... Begaj! Begaj! Ajde tu. Šuko! Da te poljubim, moj čoso. 3. mjesto Vesna Ćosić, Igor Avramović. Gospodo, čestitam. Hvala ti. I ovaj falio. Samo to. Ovo je za rakije. Posebna čast I i meni je zadovoljstvo. drago. Generaciju. Sad imaš sve. Sve pehare imam. 1., 2., 3. mjesto. Da. 2. mjesto Tanja Dankić i Matko Milušić. Naša nova nada Tanja. Izvoli. Vama. Morate se s nama ponovo ljubiti. Ovako. Evo, izvoli. I prvo Sandra Pavlinović i Jasmin. Sandra. Bravo. Čestitam. Evo, mi ćemo se pomagati. Sandra. Ja ću iza Hrve. Da, ponovo ljubiti. Samo ljubiti. Ti ne vidiš. Ježi sredina, nisi ti turnir osvojio. Slušaj, ali imao sam najljepše poteze.